cara nyelapan apa kadang. Kini balik-alian kewa, beli cawat sini dang. Terpaksa jadi nih wek tuh jahit kemang. Nih macam lap nas nih. Tapi kita tadi kena teko nih nah. Aku ngelah ide bisnis baru. Bos nyajang ya jan. Pariwisata nyerok. Ternak babi nyerok. Tapi sebenarnya ternak janda sih nggak nyerok nih. Yang makin penasaran menanjak bisnis kita nih. Bisnis apa ya kalau jak nak kita nih Ben? Ih, ya, tut. Guling tulisan jangan tangan tos Cino. Seri-seri no ada masalah cano. Masalah apa Ben sini? Masan grade kene. Oh no, tenang jangan telah ya timbal. Apa? Nya neman tuh, meleh mi. Konsen pocol atau aci gede gini, jak habis sih mi. Tuh kena cang lo aci mai kalau jak cang main habis. Ngelah modal tuh ke bensin cang soalnya. Nah hijau lemah nih, mai leh pokok nih. Mai jadi gas, Mai. Cái motor này perjani mati nih. si bahannya belek lagi. Gue sejak ngai-ngai kan. Badah, nih konen kono. Nih. Badah, Ci. Celap sih wayan sih viral sih nang. Jelmando. Jual itu tadi sih ada lemo. Sono di jalan ya. Tuh, mana ki? Nengken. Mai cek mati aja nih. Nengken nih. Kenapa sih? Đợt mati sih ini, đợt mati sih. Ampun ki. Nuh Ci jadi ngajak-ngajak tenacan ketemuan. Nih otot. Nih baru otot, panawan Ci. Ci nih pal bangke Ci nih. Ci ngajak minum Ci mau punya. Tenacan juang Ci. Gedek pasang Ci panawan Ci. Jadi benar macam motor Ci. Jadi menang lecek sih tapi penting. Tahu. Menikah kamu ngantut. Action. Gitu nyan semton. Udah pengkhianat, udah main game sendiri. Pokoknya jangan lupa Like, komen, subscribe. Pokoknya jos kita nih. pokoknya jos.